Mau lihat mah isukun ni dama ya ame amang tua gabe ma jala horas sadama tu ita namar hamaranggi marhiteu pamorota dison nakingan nang rapat manghudun hub kita tugagas ni joroi ima borunami nagabe parumayon di Sitanggang anak kami Sitanggang nagabe parumayon namin jadi onwang pasap kami na godong dong jalo kami sinaw ni borutay jawabin wang pasap kami ma tuhan muna pasatong. Jadi nasa kodyo peruan godong di sinamoti dihamungan lasmaro hamu magdalo sangya bojol ujolan naryon asa sadahita ujolan naryo molo ijabu nami boruto hangbe ale molo ijabu muna bori manik matutui di malapatan na hita na sisa da boru hita jolo ni Sitanggang pemorota molo na mapangarahub na tusoni manway godang na otis sa saja rebot terbang pasatang itu tuamu amat terutama manggoi kasih pasir pasak matang jadi mau lihat mah di amang udah nami nunga martutur kita pala di partikianon bang idoli nami mahamu sesuai doa partikianon mau lihat mah di amang udah nami sinamok na pinasamu ima boleh ni berutak nunga hujalo kami alani las rohan kami mulai tema mangda agok rohan kami apalagi di partikianon antiak ma nagabi puasa perna pasaton nami sinamo na pinasahan ni dawang lain apalagi di partikianon di mana kamu di berutak mulai nunga hujalo kami sucuk alani las rohan kami loai peburu sesuai doa padoan di dalam menakit memang lasima tutup mono nasi dai jolo hami manipudi hami di jolo nasi dai manipudi lunga tari udah tutup apalagi partikiano nasi dai mai jolo noai hami mai pudi las rohan hami opeto mono di jolo nak meho buru damane oh alai mono di jolo di damangon bagasi toha oh ati ado akan garung-garung na humorti kunak kusito aku perjulu mengadua buruda ujolo di damare doro sudi si kopi orno da sudi las maroham moro petu somani atas yang kami somani do nina dua maroham nami adia bagabi nani tabu-tabuan ari muna dua bagabi nung atakas samu partikianon marsi paulo magjalang ang dinami. Talagang tuturan tama dyan, musin naman dumunod.